Ira nigiye gitobura bugaca none onkera ni kumutwe wanje none uri mu biki kumi waraye naraye twararanye turarana nawe ariko mana umuntu yahuye n'ikigeragezo gikomeye kiye kigeragezo ito uyu ni umusaraba nyahuye nawe umuntu ntazoba gitembera bukeya ariko Tesefa tuvugishije nk'ukuri umuntu w'umugabo azurara kubiri n'urugo rwiwe ese ugiye kumbwira nabi duhagaze hano hando ese sigamwe inzoga nzobimenye inzoga hari izo wanguriye nzoje kugusengera basi unsengera none wabaye gute muri gitondo wazindukiye he nibazo untera ibyaha uku nijoro nanezerewe ariko kubera uri ikigeragezo naraye kumurara je uvuye gushaka iby'abana bajya nabayikira kigeragezo abahe bana abana banje byaba inyendarago zawe byayiriye ariko wabaye gute izo ni iki wambwirira hano ntacyo mvuze undeke uza wambwirira izo bintu tunzamurire tansiyo ukeneye iki keneye iki keneza uza wicare mu nzu tuganire k'umugore n'umugabo tuganire iki nawe kwanza wicaye hariya nta bizo kuva umunsi ushaka duhagaraza Imana izikundinda aho nijoro ndaye kumurara ngo ndakurinze kutambwira basi kutanyandikira basi n'akamisaje urayobewe iyo imanagiye uba wagiye he sinza ngusezera uzu nsezera none nijoro ko nyategereje tugende tuje kubiganiririye asigaye mbonye ko imana zabaye zirezire kandi ushobora kuba uri kumwe n'ujya mugore wawe none se ntimuri abagore banje bose naje ngo umugore wawe ntimuri abagore banje biswa mashi sinabakunze zanyikoreraga njewe nubaha tugende tuganiririye muhira genda ndabangusanga uransanga gute tugende ndakubase woza unyubaha sinza nkubaha niki ntatangukorera nikuze unkorera uku kubegwa kwawe ninde uzubita umubego niwo bivuze ko nza mbego sigaye urabimbwira kubera turi kumwe sigaye nagara no uzushika kuri wa muhabara wawe ukamubwira ngo ni uberewe sigaye mpagara no hejuru yawe ukaguma unsubiza ayo magambo wogira reka kutugira ingata uzomesera umwe nyubaha basi tugende mu rugo tuganire genda ndagusanze uransanga kurakora iki reka mare gukubura ko ari ubusazi bwagutumye aho ngaho ubusazi bwahehe ubu nyine tumuzana mu nasanga ino zisa gutya tugende gira vuba fe kugenda ariko je nawe ntitwumvikana unanyubaha ukambwira amagambo bene ayo ngayo ni wowe wabiteye bino joro turabirangiza sawa niye mpamvu yotuma umubwira ari amagambo ameze kuri nijoro navuye iyo mvu jewe sinasohoka mu nzu ntagusezeye ndicara ndatarama abana bo mu muhana baraza turatarama ndiwe ndababwira ati bana muje kuryama nahunyirije mu kirambi mare guhunyiriza mu kirambi sinyamenye ukuntu nyasinziriye nyishura saa 10 isanganyaraye kumurara saa 11 nabonye winjira winjira ukomanga waruvuye none uko ugeze nawe undengera ukazumbeshera n'ibyo ntakoze urambwira aho waraye uzi ko ngufite wenyine urambwira aho waraye uzi ko ngufite wenyine ufite nanone uzomukwe bigira inzira mushake gute umushake nanone uranyihakana kwihakana gute kandi wagurarira tiwazintaye warankoye uzi uri namukoye ubusa ariko we wari we nataye nka zose kubera ko utamukoye kandi ari ukunda reka muzane asigaye tubiganire turi kumwe turabivugana nje nawe kuraje kuntukira umugore wanje ufite umwana uzi imyaka tumaranye nta n'umwana ufite ugeza undenga kuramundenga ukawizereza nicyo kiri mu gutuma usigaye usuzugura Tesefa nukuvuga ko je ndagukunda ariko nyarumiwe nyamutibuka urukundo ngukunda tuzurureba ngo unkunda wewe wankunda ukagenda utaseze kubera gasuzuguro ese njenye kubahaguta ninja kuri toilette nsansiga ngusezera urugo rugirwa n'inama kwicara mukaganira yego ndabizi kuko wazaranye n'uramuhabara si umugore wawe ni inama ari kumvira nije umugore wawe wantuko wankwisoni wankwizi ngukwizisi gute ni wowe wayikwishije urakubura ntuhora ukubura simpana kubura ni wazi unkubura cyangwa warunteze uri umugore wawe ko bavuze ngo muwe hazanuka n'ubucafu none ukihaye unsubiriza hejuru je umugabo wawe sinda akandagira imana izono handinde nyoshikayo nyora ayo majambo wavugira hejuru kuravuga nande kwanza nawe wewe Tesefana umbwira iyo waraye aho kurara hashinzwe ndahashinzwe ndi umugore wawe 100%. wari ufite uwo kurara wenyine nari mbufite itonde duce makeya yewe mugore wanje muze tuganire kagorama ibirenge dukemure bino bintu ariko wabaye gute ariko man ariko ugeze nawe kunsuzugura iyo ngusuzuguye mugore wawe ntasoni naze ngwino tuganire nikora heri karame
Cishwano gira vuba. Ndaje. Ko noneho usa n'uwarakaye mwiriwe ariko. Mwiriwe. Mwiriwe neza ntayahe mbanda we. Mba. Banda yawe ni Ariko no kurugo. Umushitsi aje kuramutsa kero utanye gusara. Turana muramutsa. umushitsi wa Nduwa muno. Zana intebe hano. Reka nyizane tuzi utanga n'intebe. uje gukora iki Ariko ndahumye. ushaka tukigiusoho Iki ndicara. Ariko usigaye undengana ku mutwe ukagumutera Yewe ndicara nushaka uvuge. Ewe tawe nicara ndicara ku ntebe nkiyo wicaye. Uyu mwaka ndasigara n'umugabo wanje yaguze. Uyu mwaka ndasigara n'umusinkuma gutunga abagore babiri. Ikigeragezo tesefa kuzombera ikigeragezo. Iyo mbimenye mbere, iyo mbimenye zizanye. Mbaye ikigeragezo. Uri ikigeragezo. Mbaye ikigeragezo. Uri ikigeragezo. Washatswe kukigeragezo. Cyane. Bisubiye. Iyo utashi wanyu ukareka icyo kigeragezo. Tahi wacu. Kuri Sharibu. Uri sazije zikora ijendo. Sinisa. Uyu nguyu mupfuye iki nawe? Ariko abahabara bikigihe none nyarahumiwe. Mupfuye iki n'uyu wanyu? Noneho kuranga utamfitiye umwana umfitiye iki? Ngufitiye iki? Barasezeranyije kumugaragara izuba ari. Umfitiye iki none? Ko wananiwe na ntazwi. Kwa mfitiye umwana uyu uko murapfika. Umwana niko ugenda iyo ngiye ugatora mukaja kubyara. Nawe mubyare wowe. Nawe mubyare ugatora. Ngira amasezerano ko uzobyara Imana yampaye amasezerano. Tegera ubanza unyumve. Mfite ijambo namvuga. Ukwiriye kunyumviriza jewe. Tubona uyu wanyu akurusha kubaha aza yubaha uyu nguyu. Uyu nicyo namukundiye kandi afitiye umwana w'umukobwa mwiza. Iwashatse afite imyaka 15 ko yashingiye wabagara abyara akazazana n'umugore ufite umugabo. Kuranca mu ijambo n'umugabo ufite umugore. Tegera manze mvuge. Tegera mvuge. Uyu niwo mugore wanje wa kabiri uru wa mbere. Ariko wewe wa mbere ijaribu nimbuzi ijaribu. Kubizi ko ndi uwa mbere. Kubera ko utonyubahira nico ngico ko. Sinyo kubaha umuhabara. Erego si umugore. Si umugore nyereka umwana ko afite. Umwana ni bisanzwe n'Imana izitanga. Imana izitanga. Yo muguhaye amajambo. Ayo majambo yo. We yamuguhereye iwanyu kwanyo. Kuba ngukunda ngakunda n'uyu ikibazo kiri. Rero so bene ura mwana bari uw'Imana. Ndakubaje. Ewe n'uw'Imana yewe. Kuba nkunda uyu nguyu nkakunda. Bahuye n'ikirara mugenzi wawe mu bibiri aramwene. Nyabona cisha make. Cisha make amaze ngani. Tesefa kandi je byashe nawe. Nije ufite ijambo. Nije ufite ijambo. Usigaye ubahuka umugabo mwizina gutyo. Umugabo wandi. Nyabona itonde cisha make. Nije ufite ijambo. Haragenze turabona. Wabaye umugabo muri rugo. Ahubwo niwe sigaye warabaye. Mbwira nimba warabaye umugabo jewe ngende so. Umugabo si nawe isku umugabo kubera ipatara ariko turi umugabo w'urugo. Unsuzugura imbere y'umugore wanje wa kabiri. Ndazogusuzugura. Uransuzugura. Kubahana nivyo vyiza. Tegeraga nje mvuge icyo ngene kuvuga. Kandi wewe kandi mwembi muzogende mwubakane yonge. Uranangira nuko. Iyizu. Usigaye untunga n'urutoki. Kugira ngo baza bahukana. Urabona. Yewe. Ahubwo uzatugenda abuze ipantaro ariko yabaye umugabo ndabibona. Wamuhenza arakuzarira. Warashinze Sasa mutegere mvuge. Nimba mwaranshatse mubimbwire. Nukuvuga ko ahubwo yaragushatse nawe jewe urabizi nankuba. Jewe tegera. Uzoza witonda reka na kino kigeragezo. Uri mamande. Ureka na kino kigeragezo cyaraje ndi cyananzarira. Hanyuma wewe tegera. Mama kinyendaro wewe. Tegera nyabuna. Mugabo wanje. N'umugabo wanje. Iwanyu baramuzi. Yaragukoye. Nyarije no kumureba. Ndikuvuga. Ceceka jewe mvugane nawe. Mbabwira icyo nabahamagariye. Yashatse afite imyaka 15. Uyu niwo mugore wanje wa mbere wabizi. Ndabizi. Niwo wa mbere niwo ndowa yanje. Indowa bisubiramo ngo indowa. Tegera. Indowa. Reka kwamiriza ngo ndeke kumena amatwi. Ndakumena. Nukuvuga ko uyu niwe ndowa yanje. Uyu mugore kimushaka yaranyubaha bikomeye. Nawe ukinyubaha. Ibaze n'ubu kino kirato nakizanye kitanahanaguye. Abagore ya kabiri ngo niwe bagira ke. Naramubwiye ngo narare muhanagurire avuka agenda igiti. Noneho iri joro narayi wawe. Narayi wawe bizwi n'amategeko kuri umugore wawe. Utambwira ngo kinge simbizi umugore wanje bizwi n'amategeko. Urekana n'iripe kwanza. Urekana n'iripe. Noneho kuba naraye iwiwe. Ni wanje. Warugiye gupfa byari kinyendaro. Wari kuja hehe? Yabona wacu. Muri hari sinkumi. Cisha make. Ahubwo basore neza atazobyara kanyina. Esuko no gutahisha.
nakubajije umunani wanje urahari warankoye wewe no gutahisha no munsi ninde wo gushaka nayo majambo uyu ntera ari azavuza amapenda yarashingiye wabo tumutamushatse imyaka 15 narayeneje urabona ubuno bwiza bw'uyu muhuye muhuriye nije chef nije uzi mubi n'umwiza ukamujana amateso gakamuka ndareka kujana afite umwana ufite umwana bayagusukemwe ukora iki mumenya gute ngo mfite uruhinja hano ariko narumye uyu afitiye umwana ayo mata bayaguheza zarure ni mata ukamishiriza ubunyine tiwananiwe uzangweze gumujaba amata wenyine hano mfite uruhinja uzushabisha iyo ngegera yawe agiye kujabisha tegera no gumwanzuro jewe mfite ni jewe aratumbagamye ngo ahubwo wenda nakwirukana wananiwe no kuzibuka ndakwirukana no joro wontazwi si umugore noneho watangiye ari gwihishwa none ugamunyicaza imbere yanje Raheri ni umugore nakunze ariko hari umukuriye aza mwubaha ariko ndatangaye kuntu uzunyubaha iza cyubaha se ndakubaha utazawubaha n'umugabo wawe uramuzamuka umugabo wanje n'umugabo kuravyumva nyere ko ari umugabo wawe nuwawe kandi nuwanje nuwawe he ayiwe hari koko bazanye wanyu mfite umukobwa wiwe mwiza Raheri reka nsetse ceceka kandi n'umukobwa mukanya ndamuzana hamure arebe ko akunda byibushe n'injuzu mukamishiriza afite no kuja ku kigo gihenze cy'ishuri niyo tegera sinkaza mvuga wowe umuvugire hejuru agakobwa ariko uko kurabona ko atugana azahura n'ikirara nkase na nyina kimubyarire tegera mvuga ijyanyuma urarigira ndarifite tajyogi usigaye unampakana ko nta jambo ugira nyaguhakanye umunsi wandaje kumurara ese iyo nkurekera iwanyu ari kuba umukozi kwa kazumbesha ngugiye mu biraro abandi mubana mu biraro nyababaza ngo nta n'ikirenge cyawe cyakandaye hari uwo twashanye muri bajya wari ukiri gwihishwa none ugatangicaza muke wanje ukamuzana hano nagiye gusuhura ngiye nta muntu dufitanye gahunda ngiye mu kazanje ese usigaye ugenda umpereza niki uzunkeka taza kwizi ko nza kugara izi nzara wasigishe ndo wazi gusigishije wagize irari ngo wanyu namusigishije inzara ndagusigisha dore kuntu nakugura impande ibitenge bishasha bigezweho ariko ntuzukora nisizihenze izi za pande za kera kurana zihenze kizo ziwe ese umugore wawe uzarira sipera nimba ari sepera kandi umugore wawe umzarira nawe kurabanganyisha wewe ese nane ko mwana we ndi mukubona yakuze muvyare guhungi kandi azobyara umuhungu noneho nzomuzara wewe wabuzega n'umukobwa n'umuhungu nzamuzara uyu mugoroba ndumiwe kuba mpuye n'igeragezo cy'umugore simfite kuguheba ariko nuguma kunzanira ibyo ngibyo nukuri nzogusubiza iwanyu zohamagara iso mubwira amakosa usigaye unkorera kuntu wantukira umugore wanje ukamukora isoni mu bantu kandi uwuhe mugore wawe zokwirukana nuko zokwirukana bisubiramo kandi erega jewe cyangwa usigaye urara mu kabari niba akabari no kararamo ndi umugabo kandi umugabo si ukumwiza basipataro yewe washatswe kuri ne none nashatswe ku 15 uragenda uhengera ikijinga cyashi ko nagukuye iwanyu ngicyo nacyo kiba kirabyara none agazansuzugura mu rugo ko nagukuye iwanyu mu muryango wawe ubu nyine no gusubiza iwanyu so ntiyona kwemera kubera arakuzi zimaze imyaka myinshi nyobyara none n'igitambara wowe byarahe kubera amagambo menshi wamvuga utaramzara kuva tubanyira imyaka yose urinzi iki urinzi imana imana kubone kubyara imanuke ivuge nizivuga dore uyu namuzanye nyuma yawe agiye kubyara no kabiri wasanga na ikwegetseho akuzi ko mfite ni kabiri nushaka ni akaruzo byaramahaje dindo aho tugeze ibi ngibi ntabwo ari ibintu zo kuganira tubivugira hano gusa bishire hano kwire kubigeza mwivuje mwatacu kivuga sinki cyumve zawe ufite umujyana ariko zitukira teka kumena amatwi kandi iwanyu basigaye bankunda ukuntu twakazi kubahana none se turi abageni abantu bose bakadutangira tumaranye imyaka 7 nta mwana ndabona tuzoguma mu bugeni gusa tabana nimba ari saro zamva mu bitabo bamaze imyaka 40 wabaye sara natwe twobaba tuvuga amatendo meza yo kubaba matendo ni wowe kanyanga nyine ko nta musi kurarukiki ariko uzabandi amahitaje bazabatanga babona abana ariko we nukwirirwa gusugaramye kujya kawunga ntuzugenda no bagusengera rega sinyo kwaje gusenga nkubi indi usengera sindi umuntu usinyisengera nindi usengera rega uyu mutwe wawe urimo amapepo amapepo ninde yakurusha uyu mutwe urimo amapepo kandi wewe
sinkeneye gushwana nawe sinkeneye usigaye unanyurira 16 ku mugozi wowe habe n'inkoko ngumwana nisiga ngutaye muri iriya nzu kaguta muri iriya nzu uzamucura umuzane ukabona ngutaye muri iriya nzu ndakurahiriye inzara izokota iyezara ibiheri bikuzure muri iriya nzu ibiheri hehe uracyari kurashira umunwa hejuru kubera wabona nantangara ndashira hejuru kubera uri umugabo wanje uyu mugore wanje ndamukunda uyu nguyu nanje ndagukunda nawe urishano wewe nubwo bovuga ubunyine nguhitane no guhitana ko ntaco mari nukuguma gusa kunsebya hirya no hino ariko uyu ariko uzobona kuntu hitonze iki uzobona kuntu hitonze ubikane wakubura yitonda kabsa iwabo yavyaranye nande nk'ikirara mugenzi wiwe ikiye kirara wewe abavyaye ni ibirara yavyaye ko wewe utavyara utari kirara jewe zara turebega basi kuvyarana n'umuhungu w'umusore nakwesha ngo yo gushaka reka nkubaze naho mugabo azi ko umugore wawe ari rukasage kuzarana nawe itonde mubaze itonde iki rahi ese umunsi nzobya umunsi Imana ese uko wewe ntiwohereza azotimira kabza ntiwoherezwa nyishambi wavuge avuge iki nikavuga imbere yaje umunsi Imana izampa amasezerano kabza uzomuheba none reba hano reba hano ukuntu wabona ibintu tuzobigenze gute ntaco twobikoraho nuko ahubwo cagura numwe aracagura indobo ese wewe reka nkubaze ese nanuko wawitanguza aracagura akeneye ni wewe uncagurira indobo n'indabyo kuri indobo yanje ndiki cyabo ngusubize wanyu uje kwiga gukoropa mu nzu kujya amaguru watoye uraza wazizo gufata iremo kugiye kubaza umugeni ari jana ushitse undubure urambabaje wanyu iki gitondo ni gitondo uzo kwandika mu buzima bwanje wiziki ndagenda nkirwa mpagasa nkora iki kugira ngo ngaburire abagore banje nyine uwo mwana wawe nico kigeragezo cyawe kubera kutabyara nimara turebe ko ari uzosura kuvuga nabi iyo habara yawe zarure nimba yitwande kwanza zara yitwande mukeneye iki nzamenyaga nisha gutanga ishetaje ngavuge tijyabaraga zobabarase hamagara wa mukobwa wanje muhamagare umubwire nashika hano bakobwa uruheri yitonde yaje kwa nyina mukuru nijaribu hamagara umwana wawaze hano tuganire cye hano Elizabeth we nananiwe nukuri Elizabeth ururugo ngwino hano mama isara gukeneye ururugo jewe ururugo nzoruhunga mbasige mwese ngumwana araje mbasige mwese mura mwana wawe ariko mana we ariko nyarahumiwe mana ramukanya reke makuyunamisha ngo ramusanya ko wanyu mamukuru mana we takuboko nyogutana wewe uri nkanyoko umwana w'inzoka n'inzoka uri kanyoko zane twicare zane intebe mwana wanje yigira izishimo kuraza kumujana ibyo bigambo zawe twe na si uko ari mukona amata sari wiwe yashana bamaze kugirisha amatama igira hano mwana ndababaye uzawibuka ukishaka kuko nyaringana uzawibuka umubiri nyaringira ubu nyine usubiza iwacu bomenya ko dusigaye dura nabi wacu mu isoko igituma uko n'amajambo menshi ugabanya amajambo uri kuzobyi uracampahira basi nyubaha je ngusaba ikintu uzobanze wibahe basi ngusaba ikintu jewe ufite umuhabara uzuseze rugiye king jewe uko narimbonye uko afite amagambo menshi habaye iki jewe mfite ikibazo umwana wanjye sinakeneye ibibazo banje bimenye byose uri umwana wavukiye mu buzima bwiza ariko kubera ibigeragezo byinshi sinakeneye kumubone ibyo twakiriye none tiworeka papa wewe noneho kuva uno munsi ndakubwira umugabo jembe umugore wawe uri umugore si iyo pataro ndakubwira umugabo ko ndavugana n'imfurakazi yaje kuranyishirira furakazi ukubu nyine wowe ufite umwana uruta uyu nguyu ariko dore uwanyu dore umwana afite navyare guhunga tegera manze mvuga dore udupataro kiyambarishije mwana wa dore kazoba kanyina mwana wa nukuvuga ko azoba kanyina yerekana uwawe nawe azomere kawe dore udupataro kiyambarishije si wararaye jewe tavyara noneho iwe mahasha ukuzubona nakuze mu bigeragezo uyu nguyu ni nyoko mukuru wabizi nigeze kumukubwira uyu niwe ubakuriye mu muryango agakurikizaho mama wawe mama wawe cyo no muvugaho cyiza azanyubaha kandi iyo geze imuhira
azanyitaho akangurira amata akamesera uko aya mahuzu nyamaranye inka ntayamese ngo mfite umugore mukuru no narara ijoro rimwe imuhiri wanje iwanyu irisha ari buri gasara ifaranga uzuragirira zibaye ko ntarazibona nubyara uzomenya za bishimbo twakubise n'ibigori sizo tumaze igihe tubona nubyara ukabyara gusa uzomenya iyo zazije kabyara uzopera indure ko tayibyara dore ese kwanza uwo mwana wizeye gute ko ari uwawe ntubona ko dusa umugore agakobwa kakuri iwabo agakobwa kashije iwabo kurabona adasa ahubwo tiyo banza gacece kanje nkavuga vuga mwana wa nyine nanje vuga ureka niri kepu kubakanye ku mwana w'umwana ugiye kubakanye ko wananiye naso nyakusiga utera mu rugo rwanje ivugire asigaye avuga ngo umugabo waje umugabo utaramukoye ariko basi kundi unyuma cece ko umwana avuga imbere yase avuga ibyo akeneye umwana akavuga imbere yase siwe yaje kuvuga siwe yaje watubereka igerageza ngaho none reka ese uko abantu bose inzira gute urakundiwe n'ubuyayo reka cece wamuziba uzibe n'ahandi yarakwihangana ugasubira irindi rimwe rino joro ndakuraza ubwiti vuga ndaja mwamuze haranze inka niyo wazigwaye so ku mwana wa nimara uzamujane mwasoga tureko amwemera ataramukoye mwana wanje je nari nkeneye kukubwira pa hari ikigo bafunze sinanumva vuga cyane mwana hari ikigo bafunze azayirende mushakanyina kako sinya dore hari ikigo ndekera umwana wanje tunyijire warananiwe aha warananiwe keneye kuvuga cyane mwana wa izoza numva ikibazo cyawe ntabwo ijwi ryanje rirenganga reka ndakubwira hari ikigo bafunguye cy'amashuri kandi gihenze keneye uko nja kwiga keneye uko nja kwigirayo bavuze bazozariha saa 50 none mwana wanje kwari wowe mfite wenyine kiriya kibugiye kwivira wiki kiriya ntabwo baza bigisha neza tibaza bigisha neza nukuvuga ntacu uza wiga uri mu wakangahe ugeze se waje ugeze mu wakangahe mu wa gatatu aho ubupfuniko bwa nyina mu wa gatatu nyakoga ngo yaherukiye mu wa mbere ga yamabyara muri kwanza igendo je mbonye nawe tuzorenga wewe nzokujana iyo ushaka hose kubera urukundo ngukunda arakubwiye ngo uzomuhe saki nayishinze ngiyi muzozamurekana arakubwiye gute nimuhura no muhanda nyabona basi tiworeka gukurura oya nivyo sase kandi ni faranga zingahe 150 none tiwizi wishuri kuko nyine kuko ari cyaba ku mwaka usigaye mkwega ni koti ku kwezi ko masatani kwizina ryawe usigaye mkwega ni koti yandi ku kwezi ivyo mu 150 ko tazo ndabona ufite umwana arabigweza mu umwana iki ubite muri iyo nda yawe iyo nyishizemo ariko umuntu ndi yahumiwe uko imana yamibona inyikoreze warahumiwe ndabibonye none ndataha mbibonye imana inyikoreze uno musaraba irisha ari ngo numugore yoba nasara gutya afite n'umwana kubera ki mama kuwaza meru mama uko wawe noneho sinza kugwaza mu kene wiga ishuri rirangize ibintu tuzobiganira nyuma mwana wanje ushaka umubwira ko ndabona ataraye nzokujana nawe ushaka hose uzomzarira nzokujana nawe ushaka hose uhigire kubera nkunde naho mama wawe iwe naje ngwifite kumukorera byinshi azanyuba bazapima turebe ko amaraso gushije twaragiye dufite DNA iyo DNA kandi ndeba mu maso kandi kuzonazo ni faranga wewe umwana na se barasa DNA nayo ni faranga mwatanze ni DNA ni bari umunsi woza ukabyara nkuyu ndakurahiriye ndakurahiriye nukuri uyu muryango wotera imbere ubyaye amajambo akagushira tegera mwana ndakwemereye nzokwigisha ushaka hose mfite umugabo papa wawe urabizi uyu turi kumwe wawe kandi aho kumva bivuze iki papa wawe yarwaye inkorora mfite umugabo afite n'umwana naragwaye inkorora nyine ngeze kure nako nshaka kuntu nja kwivurisha inkorora irisha ari bijyo ntijyova ngo rinjanire ngo amazi muri dushe tiyo nanjane n'amazi muri dushe kuva rino shoro waje tukazobana sinsubira kurari wawe ko waje watemba ibyuya sinsubira kurari wawe ni bara siporo ni bariki tubona mama wawe uzoze tubana umure ndakurahiriye iri shoro aze tubana muri kakadurukanya abamboke tuzubaka iyindi nzu tubamo ariko mwana wawe kituruba urabona ni ko tikundurisa
kindaribona maze amezi rimaze ukwezi ntamese noneho nyine yimenye inda yo aho ufite umwana n'uwo mugozi abagamo nayo mahuzu yiwe tatu tuba tuyabona uzi utora uruhago rwawe ugenda ushaka kuri uwo mugore wawe apana ngo arutora uwo munsi aragenda rutangiye turagenda tubona uno mwaka ndakurahire jewe ndirukana umwe kandi unaniye ariyizi wenyine ndamwirukana agenda sigarane n'umwe turebe noneho mwaziye mu gutanga utaraki musaza barana bukuza ngutari uzosigara ujyanye muri ranzu wenyine kandi gasubiza no gusura ariko nuzoshaka musaza mpakubu utaraki uko nikigaragaza waruzana mwana wa nukuvuga ko uzozubonesha amaso uzosubireka ko twahuye n'ijaribu nukuvuga gwiso uzozugenda nushika mu kanisa cyangwa nushika mu bandi ubabwire muzamusengera umuryango wacu twagize ikigeragezo dufite ijaribu uyu wacu jewe dore hano uyu wacu uzotangiye taje bamusengera bamusengera kubera ko ni wowe bure wabuze n'umwana ahabwa n'Imana aho je namuhawe ni yumva ko kurusha Imana uzokurira ishuri icyo uzokena cyose tuzokimburana kandi tamahuzo amahuzo tugira ikibazo turajana ubunyine ku isoko uyatore utora amahuzo kiri cyo cyose keneye nawe sheri wawe gashira amenyo sheriki ndeka ntusubire no kuvuga nimbukane ko mpaguruka tugane nawe ukuruko kuboka noneho wewe nakwemereye ko uzokurira ishuri uzorangiza uwigira ku mashuri y'abakiri uzokwemera mburare kandi uzoreka ubutesi uzovugaga numvega apana kuzuvugira mu matama ngo nuvugira mu matama uzovuga numva ijambo ryawe none ga uzokugura icyo ushaka kandi umugeri yarampamagaye yari yavuze ngende aragukeneye yari yavuze ngende aragukeneye reka tujane nje kureba umugeri ari inka ngo yavyaye none je se tukojana muransigana n'iyo shana murasigara muganira tuganira iki nawe yarakugoye yarangoye ariko abagore harukuntu muzamwumvikana reka musigare muganira ariko je cyo basigiye nukuvuga ko uyu nguyu ni umugore wanje wa mbere uyu ni indowa uruwa kabiri ariko wewe uracubahisha uruwa kabiri naho uyu waciwe ni umuntu wangoye mu mawasi nzangenda mukana rankibagiwe ngagenda urebe izo nka nijoro turi umwana mw'amata reka ngende ndebe izo kandi ndayakeneye papa ndaza guhereza nta kibazo uramwa umuhondo uramwa nta kibazo tugende murajana ngaho musigare mugira urugenzi bwiza baza kuvuga uzosa woroha mugira gute se ko nuko gavyarabaye umwana wanjye azisanze ngahe mugende neza bandawe ngira cyangwa yegere ndebe noneho gatura abagore twembi rega kuriya mba mpamvuga ni umubabaro ni akababaro nawe ari wowe bikubayeho haba harimo n'umubabaro wo kubura umwana aho hagasubira agakubitiramwo n'ukuntu umugabo wanjye nyine yagenze nabi bigatuma mbabara ariko iriya nka tuyabyaye shobora kuba ari ijya bihogo bagabiye umugabo wanje shobora kuba ariyo ibyo ngibyo ndabyumva ariko byarashyize umugabo wawe turabyarana ubu nyine yarankenyeje impande mfite umwana w'umukobwa wamubonye n'inkumi tugomba kubahana tukakundana umwana n'uwaje nawe ubu wawe ariko twakundanye kandi uza wubaha uriya mugabo sigaho mumusuzugura bigeze hariya n'imbere y'umwana yewe ariko yewe noneho naje ejo mugarutse kwa magenda singutumye ga ndabizi ko mubana amasaha 28 tuje kumubwira noneho hari byo twoganira twembi turi abagore ejo hura n'ikibazo cyangwa se nawe ugaheruka uyu mwana umwe gusa ufite tuzi ko ibinege bibaho ntibibaho simupaka muzamuza kunsuzugura mu rugo rwanje kuko ntabyaye tuba twaje kukuramutsa si ukugusuzugura yewe kundamutsa wishongereza ngo nimbagura umugore nawe ngo uzobyare kundamutsa nibe nivyo muze nuko bawazanye ubuyaye nyine ngomba kubikubwira rudi uza witonda umugabo n'uwacu twembi usigaye mumpanga n'amazina we n'umugabo ga
uzawitonda ubu nyine n'izina dushaka nibyo twokwita. ubu nyine ngo musigaye munyita ngo Nyabugare Buri zina nta buri zina kibazo ni iryawe nyine. nimara we Kugira witwe atanabyaye tava rero bafite mu rugo. Ayi. Ukuntu ubwo bagukoye tativuze. Ibaze nyine mabukwe asigaye ankunda kubera uramwana. nta kibazo nibura icyo kubyara abantu baracumva kuko ni Imana itanga ariko uzi umukobwa wajingiye iwabo ari ijambo agira iwabo ukugira ijambo aho warajingurutse afite gucagura kandi ari azacagura bazacagura indobo ariko wowe uruwa oya gusaza ibusa nk'isabune yaraye mu mazi wowe ceceka ugabanya amagambo noneho dore reka tuvugane neza ese kiriya kibyaye ni zimwe bankoyegamwe bagabira umugabo wanje ijya bazagabira umukwega none ko ari inka yanje ibyaye none kukanda amata azaza ayajana kibaza mu mpeza njewe nayo bakama none nimba umuhondo nitwe tubumwe abambere nta nayo ubona aho nushaka utekana nta kibazo kozi ko inka ari yanje aho ngahega reka turebega bagiye mu nkaga dutegereze igihe bazira bazana ayo mata tuyanywe inka se ko wayitegereza ni yawe nijya bihogo yacu nijya bihogo yanje bagabiye ni amata y'umwana wanje nta mwana ufite ko twakaza tuyanywa mbere n'umugabo wanje nuko atari ubunyine yampindutse nawe bayakumenemwo gukora yamenemwe se sinyoya mwe wowe uyamurike aha kubera nyabyaye uzumara ugakamwe umaze kuyanywa haya namara nkonta umwana sinyongeje umwana wokeje ariko mana we gasuzuguro kazogwira misi mukobwa ntakundi ngahega tubategereza igihe bazira tumbi byabayeyo kagabye sigare neza n'ubwo